Arapokuindy Marangatu, Semana Santa. Tuichamba'e iñemomandu'a oñepyrũmavóipe Domingo de Ramos, ojehomeméma tupãópe oñemongarai pindo ka'a ha rudarogue. Anietékevoi hatã reñe'ẽ katu reñani ha resapukái. Arete tuicháma ne akãhatã hag̃ua. Omombe'úmiva las abuelakuéra avati sokápe, avati morotĩ oñembiso, omongu'i ha ombogua yrupéme. Oha'ãmbotávo chipa apopyrã. Kesu aramirõ ha ryguasu rupi'a. Kure ñandy rehe oñembojehe'a. Kuimbépe juky oñemohe'ẽ. Oĩma oguerúva pakovarogue hi'ári omoĩta chipa apopyre. Tatakuarevoi ojejatapy hyepýpe hendy heta jepe'a. Tombyaku porã chipa ojy hag̃ua. Heta tatapỹi typycha akýme oñeg̃uenohẽ oñemopotĩ tatakuaryepy ha ojitýi pype pakovarogue ha kukue oha'ã hag̃ua. Ojovereverévo oñeha'ãrõmive ani ipype okaipa chipa. Ha upeimínte oñemyenyhẽ chipa hetaháicha tatakuápe oike. Oĩ chipa puku, chipa apu'a, chipa lopi ha chipa jakare. Oĩma mitã oguapypo'íva apyka pukúpe oha'ãrõ añete chipa je'urã. Vy'a ha torýpe karai ha lechãi ombojy chipa ág̃a Viernes Santo oje'u hag̃ua. Oje'évaniko ndikatuiha so'opytã oje'u. Ãngaipágui ejei anine ñaña. Ha nde rapichápe ehayhukua. Toikuaa tupã ñande rekove ha Semana Santa taimara'ỹ añete. Ohai Mbo'ehára Gustavo González.